Ćao youtuberi, evo nas ponovo u Ultimate Gaming Serbia DB. Danas ćemo, kao što vidite, igrati Minecraft mapu Wipeout. Evo ovako, za one koji ne znaju, ovo je Wipeout mapa, a link ćemo vam dati u deskripciji. Evo u ovom kovčegu su bile zlatne jabuke pre nego što smo je mi uzeli. I ovdje se resetuje vreme se nalazi na onom sivom tamo. Naravno i ovdje mi startujemo vreme. Evo, počinjemo. Evo. I prešli smo prvu prepreku. Upravo, idemo. I prelazimo i sljedeću. Opa. Dobro je. I ovu smo prepreku prešli. I idemo na sljedeću. I nju prelazimo. Sad idemo na najtežu. Dobro, nema veze ljudi, upali smo u vodu, ali nastavljamo dalje, nema veze. Nema veze, nastavljamo dalje. Evo, popeli smo se. Zalićemo se i uspjeli smo. Evo. Ljudi, prelazimo i ovo. I to smo prešli. I sad idemo, ovo je malo teže, ali uspjeli smo i to. Uspjeli smo to da pređemo. I ovo, prelazimo, sad idemo na led. Sada idemo na led. Sada idemo na led i uspjeli smo. Uspjeli smo, ali sada idemo na led. Sada idemo na led. Pali smo, ali evo, tu je već cilj. Tu je cilj. I to je to. Koliko? Naše vrijeme je 2:28. Da, naše vrijeme je 2:28. 2:28 je naše vrijeme ovdje. To je za ovaj prvi put na Wipeout mapi. Do sljedeće epizode. Doviđenja.